que l'Empire State. Els parlem ara del tape art, un nou corrent d'art urbà que fa temps que vestís els murs de ciutats, de moltes ciutats del món, i que ara comença a fer-ho als de la comunitat. La primera d'aquestes invasions d'art i color ha arribat a unes oficines de València. Només cal cinta adhesiva i molta imaginació. Una cinta adhesiva no havia donat mai tant de xoc. Només cal que cobre vida perquè nasca la criatura. És el tape art. El tape art es el arte de las cintas. No hay pincelada errónea, es decir, si te equivocas vuelves a quitar, vuelves a poner y hasta que te cuadra todo. Normalmente se utiliza en la calle, es un street art, pero nosotros hemos hecho la primera exposición en Valencia y además indoor. I ells són José Miguel, Alicia i Álvaro. Descobriren este art efímer que envaeix el món i encara no han soltat les cintes. Limitaciones creo que prácticamente no tiene ninguna y ventajas tiene todas. Es decir, buscas la recta y ya la tienes hecha con la cinta y luego tienes una gama muy grande de colores. Meteorits de color plenen estas oficines, la primera invasió a la comunitat. Este espacio tiene la singularidad que está concebido como un lugar de exhibición. La primera apuesta que hemos hecho es por algo que es bastante innovador, que es el tape art. Un art que, quan l'asfalt és fallents, no coneix límits i que pot aparèixer on menys s'imaginen. I esta nit es lliuren a Madrid els Premis Max de les Arts Escèniques. Veraneantes, de Miguel del Arco, partís com la favorita, amb 14